clear tu le ngai thla tu te ninga ni chi bai le vek ku le tung tuma chon ni san English Premier League in khe result te tin UEFA Champions League te mai ba ka Italian Serie A te kan clear le tanga chung ba ka chuan football thuleng te po clear ngai thla khona nei chho donang o ni zana in khel monom ta ka hian English Premier League in khelom chuna teibola ma shoi tu Arsenal team chu antol thule tange nge ya mol nei tu aman manina an ne kan ti mai Wolverhampton nen goal ni ve in pe in anin ne tok ni zana in khela hin mol nei tu Wolves lam hiang goal shot trumli nei in target a shot trum khat chau an nei ya Gunners lam hiang goal shot trum som nei in target a shot trum nga an nei thong in khel pum pui thlera po Arsenal team an chung nung zo ka amai ro chu point khata an lung oi thiamero angai ta ane in khel monam taka hin minute nga le ka goal kan muk nga la Veilam sira tanga Declan Rice ball vorlu du thu sam chu Arsenal team contract ziak zo hlim Bukayo Saka chon chiang zetin atau luta sikhat fain Arsenal hian ma an hruai der mai minute rate ain her chuaka Martinelli ball pek atangin box pon thret atangin Declan Rice goal shot thatak aneya dinglam kila alud lo chia minute som pasarina dinglam sira tangin noni madwe ke chong goal shot aron neya Jose Sa chon thatakin alodan sak ball per hi Martinelli chong gola apet zui vele ngala heipo Sa chon thatakin alodan sak le ane first half un top marshet minute somli pangana Wolverhampton tan Andre le tolu te chon hun tha an nei ve ya goal zona unpaid lo ve thong Arsenal team an van nei hle second half minute somma parukna a goal le tange nge ya Gabriela Bopek fing zet so box veilama tlan hengke pe chon boxa lu pu yen chiang zetin gola apet luta offside te pharni zet ma se video assistant referee endikani no goal hi pomsak an ne ya Arsenal hian Sydney fain ma an hruai olsam taka chaktura ngai te po an ni man ma se minute somruk pakhat na moisetin goal Wolverhampton in ankhunga Santiago Bernabeu Bopek thazet so Hugo Bueno chon veilam kila moisetin apet luta hei chu goal moi big tin kan soi reng tong chu David Raya tan po ben man ngai na aum lo ane hemi nu lokhen Arsenal tang Gabriel Martinelli chong goal shot lo tak anei ve ngala ma se Jose Za chon thatakin alodan sak Arsenal team hi an chak ngei do ni hin alang manna ma se hun pek bel minute som ko palina Matthews Mane chon veilam atanga ball ron vor lutin Gabriel le David Raya te antal boy ball an in chu kan ti thei anga Gabriel hian tau atuma David Raya hian man atum thong an che zol zui tange nge ane ball hi an tok per zau maya ball per hi edozi chong gola lopet nga lien line atang kala fury chon alodan saka ball per hian goal ban chu fuin aperle thi kala fury ke a bok a led leya gola alu tadai mai Arsenal team an van doi kan ti thayang chu hemi nu hian goal dang alu bel zui talava Arsenal team hi point khata anlung oi thiam angai ta ane tihian table tharbera Arsenal hi azonin trumni draw result an nei ta point somnga pariat nen achung bera la umma se antin mun ader thong ta khop maya an hnuai om City an khel khatin an khel tama City hian an khel tlema nenan ron chan chuan Arsenal nen aning kar hi point ni chau ani to don ane title race aborok a hot chau don le mai Wolverhampton lampo point somnen among bera anom zui zela antlak ngei ro arinom zui zel thong UEFA Champions League lama lut vele ta zoi ila nizana in khel monom taka Newcastle United chon maka tam goal khungen Anking puimol nei tu Karabakh cho goal ruk goal khat ngotin an sop he in khela hin Newcastle United tan Anthony Gordon chu ache thafal khop maya minute somthum pahni minute somthum pathum na le minute somli pangana te goal akhonga goalie zet akhong tenani chu ani ba kain Malik Theule Jacob Murphy ten goal an khong ve bok Karabakh team tan Elvin Chon an golom chun akhong ane Tihian Newcastle United hin olsam takin first leg ka nena an changa second leg hi an stadium a khel ani do na next round an lu nge arinom thil maka thleng te ni lo chon le
bodo lampoin thilmak anlan tir chhozela nizana an game khel poimo taka Norwegian League club tha bodo hian an khingpui Italian Serie A club Inter Milan chu gol thum gol khatin an lo hne he in khel hi boruak atang kan ti kha achan chu bodo hi league stage a han tla turangai an ni mana maseng game top pahnia Manchester City le Atletico Madrid te chu an hneya playoff round ni an in pet kai ane club lian an ngam hle chu tilang chiang zel turin ni sana an game khela Italian Serie A club tra Inter Milan hi gol thum gol khatin an bara khai le he in khela he minute som ni nalekam bodo tan strong chon ma an hroina gol a khonga Inter Milan tan minute som thumna Esposito chon an sipur suit ma se second half wa Jens Peter le Kasper Hokten bodo tang gol an khung le ya gol thum gol khata ne na changchung hian first leg big chu an kharta ane second leg hi San Siro khel ani dona Inter Milan hi an comeback thei kan ring hlomem le nizan chu beiselo result atam angreng khop maya nizan in khel danga Belgian club Brugge lampoin Atletico Madrid chu an draw ve thei tlat maya gol thum ve vein pein team pani te hi an train in khel ma khat chuan club pani te an hai patang le an player nei thadana tanga han te chuan hin Atletico Madrid an chak mai rinna aliana tin Barca ne zolim te po an ni wang kan te thayang Maset club Brugge lam hian an lo chel ve thei tlat mai nisana in khelain minute riat na leka Atletico tan Julian Alvarez son ma an hroina gol a khonga minute somni pangana Lookman chon an gol ni na a khung zui le olsam taka chak tura ngai te po an ni man mase second half minute somnga pakhatna club Brugge tan Rafael chon an sipur aron su thena minute somrukna Nicolo chon an sipur su zavin minute somsari pakwana Atletico hian ma an hruai le club Brugge defender Joel Ordeneson an lama gol atiluta Atletico hian an chakpui mai do niin alang man mase club Brugge tan club liantena an helmek Zoli son minute somriat pakwana an sipur aron sut ve leya gol thum ve vein pe hian an trin zuita ane second leg khelle tur borok atang viau in rinom German club Leverkusen lamero olsam taka chak thongin mol nei tu Olympiacos chu Sydney fain an hne Bundesliga lama che thatok lo Leverkusen team tan minute somruk na le minute somruk pathum na Czech Republic striker Patrick Schickson goal a khonga a goal ni khung mangyang Greek club tha Olympiacos se an hne ane second leg khelle turlo ma se Leverkusen hian next round an lu nge arinom Italian Serie A lama poni zana in khel omchuna mashoi tu Inter Milan tu AC Milan chu antol thlule tange nge ha mikhwal team ses Fabregas sa in goal make che thatak common en goal khat ve ve in pe in an train he in khela hen AC Milan hian goal sa tum nga chau an nei ha komo lam hian goal sa tum so pahat nei thungen in khel pum pui thira po team pani te anin khel tok angreng khop maya point khata anlung oi te po hi adik veu kan te thayang in khel munom taka hi minute som thum pani na komo tan club lian te na an hel ron Nico Passon ma an hroina goal a khonga he goal hi first half ma an hroinan mang tangka yin second half ai ro goal khat an chua AC Milan tan Rafael Leo chan minute somruk palina an sipur hi asut hei bakero goal dang alubel zui talava point khata team pani te anlung oi angai ta ane ti hian table tharbera AC Milan he point somnga palinen pani na anom zui sela amai ro chu mashoi tu Inter Milan nen anin thlau ta khop mai khel inzata point sari line mashoi tu Inter Milan hi anphak talo ane komolam he point somni pani nen parukna Europa Conference League khel phak china anlut chho thong inke result lamka santai la football thulenga lut chho donang o tun hai chho chu referee tele video assistant referee duty ten dem an hlo khop maya ni zan lama pohan shrem tur anom le tange nge he chu tu dang ni lavin Barcelona le Girona te anin khel tuma video assistant referee kha ane ni zan lama khan Spanish referee committee lam chuan kha in khela video assistant referee duty David Galvez Rascon chu an shrem tak thu an puanga tiam chin omlawa ahna chu an chol ti ri thu an soi hei hi achan ber chu video assistant referee han alang chiang khop maya Echeverry chong konde chu ke a chiang zatin ara saka hei hi
video assistant referee chun amu mai tatlat ane hemi nu lokhian goal an khung zui nge a Barcelona hian an tuar zui hle kan ti thayang chu hemi hi the Spanish referee committee lam chun ngun taka an ngai tu chian nuwa he metsa video assistant referee duty chu an rem zui ta ane Kylian Mbappe point ni jang khan thu thar dang aron nei chun zom vele ta Vinicius Junior chungchanga an zona chu changhen Mbappe chuan mitam takina an thu soitei kapom theilova makkati hleya ka hrathiam theilo bok ane achan chu Vinicius Junior khan khatianga chai nomna le yellow card mukha aphu ti hin an soya hei hi thil dik lo ane mipui tangai dan po hi thiam a har sa ka ti hle football kan zen ko chang goal kan khung chang kan lom ma kan celebrate ve bokang chu tiang che chu Vini khan ative ani mai khathil kha aphu na pakhatma aum lo tin Mbappe chun asoi Vinicius Junior chainom na chungchang hi ni jang khan weifa chamchon an chui chen tur thu an soya a chainom na tu po kha an rem ngei arinom Kai Havertz chungchang a po Mikel Arteta chun thu thar anaya Arteta chun Kai Havertz chun liamna anei lo thu le media ten liamna tak atwar ti an soi chu thu dik tok lo ani thu asoi Mikel Arteta chun kan tima training thatakin anei me ka kan squad a po tu na tang rei lo te aronom le thuayang hun rei tak a chol don ti an soi hi chu thu dik tok lo ani tin asoi zui bok French League 1 club Marseille le Alonso te soi zom chungchang a po ni jang khan Alonso chun thu thar aron ne ya Marseille team chu zom atum lo thu asoi kan hria tangin Roberto Di Zerbi chu Marseille hian an ban na coach thar tur an zong chumia chon Alonso hi an bian ni hin soi aum tlat maya mase Zabi Alonso hi chon he team hi zom atum lo thuin achang ta ane Mourinho po Real Madrid nen aning khel chungchanga alom lo angreng khop maya racist chungchang chu soi atum lo thu le kha chu danin thil achui mai tura arin thu asoya chuti rualien Real Madrid kha match referee ten andu sakbik nia ashia thu asoi Mourinho chuan red card pe kania poi katilhe ka player te kha yellow card an pedeu mol maya Real Madrid player chemoi lo te ero card pe an ni velem lo ani na taka chuan Real Madrid player te khan card mu an phu veka chuti la yin card pe an nom mang lo kha makkati hle in clear na hi chu aum nge ani tin Mourinho chuan asoi Wayne Rooney point thu thar aron na ya Vinicius Junior chungchanga ane Rooney chuan Vinicius Junior an goal a celebrate tang kha an soi se loi maya hei hi affair lo ane achan chu ani khan goal alom ve ani maya Benfica tran tu telama alam ti po kha ein hriat ka ring lo ane amai ro chu lo ni tareng po ni se World Cup a Argentina point khatiang chi khan an lo ti towa shrem an ni chuang lo ane Vinicius Junior ero a goal celebrate dana wanga kat pek ania hei hi chu affair lo tlat ti en Wayne Rooney chon asoi Portugal team en kon mek to Roberto Martinez point ni jang khan media ten an zone chu changin Ronaldo chu bencha thutir atum niom takin thu asoi tlat mai Roberto Martinez chuan Cristiano Ronaldo hi ka hrechianga kan tima mi poimo po aninge ye chu ba ka chuan Ronaldo hi FIFA World Cup khel mai tora starting 11 a chan kher ani hian aphut lem lova first 11 a alud lo ni point poi ati lo thu asoi chiang to ani hian first 11 chan hi aphut kher lova team thadna ber turang hi adu ber ane ben cha train lu don poni se anial lova ami malham thadna ani hian angai tu lem lo ane he timin hlotin na achan hi adu ber chu ni tin Roberto Martinez suan asoi Emmanuel Petit point ni jang khan thu thar aneya Declan Rice chu Ballon d'Or dong thei tur zinga telnia a hriat thu asoi ve tlat mai Petit chuan tun din muna Declan Rice si khowela midfielder thaber te zingmi aniya Ballon d'Or dong thei turin ani hi a thato ke midfielder ten Ballon d'Or andong thei ti kanlo mutowa Rice po hian adong nge in karing bok ani na taka chuan kumina hian Arsenal hi Premier League ka champion pui se World Cup a anram hi a champion pui thei ani ngat phei chuan Ballon d'Or hi ani ai don phu anom lawang ti hin asoi kan ve sei pui hlomem le
English media ten antarlan danin Arsenal lampoin Alejandro Garnacho lamchu an hoinihin an soi vele tatlat maya nizan lama khan hemi chungchang hi ron tarlan ni hin Chelsea lam hian ani hi hral an poiti lo thu an soi towa Chelsea lam hian an tlarma lam thom chak an tumna konga ani hi senglu an hre talo ni tura ngai ane Garnacho hi tun din hmona Arsenal mai ba ka Newcastle United point senglu an tum thu an soi to Barcelona left back Alejandro Balde point tu nei sho chho zelin nizan lama khan United chon senglu an tum thu an soi vele tatlat maya Balde mana hian Euro makta doi somni vel chu the chu an tum thu puan ane Balde hi Barca hin chotir an phaldon le don lo soila lo ma se a release lo sin United hin deal anin huam ve tlat maya an senglu thut mai te po arinom Felipe Coutinho po a football zin kong chu a thalo chho zen maya nizan nama khan a khel mek na Vasco da Gama nen chun inrem na an nei tak thu puan ania tungkar chung vel hian a contract chu an ti top don ni hin an soi Coutinho hian khelem lawa tima omreng chu hreum ati hleya hemi wang hen tlap ho tu te chu a beron towa tlap lampo hian aduna te hi an lo pom sak to ane tuna tangare lo te a Felipe Coutinho hi free transfer anile dona adu bertlap azom le theidon tinani so Liverpool a chosan hachupoi angring khop mai a football sin kong in niamlam apan chho ta zel mai Nigerian superstar ti ansoi Victor Osimhen point ni jang khan thuthar aneya Napoli tana a khel lai chu hreum ati thu asoi Osimhen chuan tu hnaya thuthar kanei tam angring khop maya ka soidu pakhat chu Napoli kom lai khan thil a har satrin ma penalty ka thel TikTok lama min tro nana an mani nge in an mang te kha thil hreum tak ane chu ba ka chin thirna lam hoi zonga chainom na te po ka to ka chu tu dang ni lovin ke mani supporters te hne na tang nge hin ane ka in atang nge khan chainom na ka to ka chu wang chung kha tlap chu san tur khan thutluk na ka siam ta ane a hreum thin ma kha muna kha chonin ui ang leka in kol kan hi ya thil har sa tak tak ti tura min ti ba ka ti theilo chon min hrem thina chu ui anga min en kol na dik tak ane tlap chu nge tanga chin thirna lam atanga chainom na ka to phei kha chu hreum ka ti ma kha tiang kha tu na ka khel mek na Galatasaray he chung ka tong ngai lawa hi ka in dik tak chu ani ti hin asoi Nottingham Forest lampoin an defender Murilo Manza chuni jang khan an ron puang ta Chelsea hian an senglut ngamangem ti chu zona ani zui ta Murilo mana hian Forest en ni jang khan pau million somsari an phu thu an soi chiang ta court of site in hemi chungchang heron tar langin Chelsea chon an du ni chuan pau million somsarin an lei theyang tin an hril tina ani ber mai club dang lampoin hetiang za thi the chu anin huam chuan senglu thu theidin hmuna anding tho bok Football Insider lamin atarlan danin Arsenal lampoin ni jang khan thu thar dang an neya chu tun hnai loka kan lo tarlan to Leon Goretzka kha ania mimalin remna nei puitoma biak tran antum thu puan ane hemi chungchang hi Football Insider chun atar langa Arsenal team hian antlar lai lam thom chak antum na konga Goretzka hi senglu antum don ta ane nipui transfer kongka loin hon huna Goretzka hin Bayern Munich chu achu san don ti achiang towa contract har asiak to don lo ane hi Arsenal team hin man tangkai antum ta a ang hle Manchester United le Oliver Glasner te point soizom an hlo chho ta khop maya ni zan lama khan court of site in atarlan dan chuan United team hian Glasner hi season thara roi antum thu puan ane Oliver Glasner hi kan hriatang khanin season yamta Crystal Palace FA Cup le Community Shield ta te a champion puya pui tak ane hemi wanghin tu hnaya du tu anei ro khop maya adu tu singa United hi anlian ber tu rangai ane Glasner point season kalmek atop huna Palace a cho san tur thu ati chiang towa United team lama kan mu mai tepo arinom heng ba kain United lam vekhen Matthews Mane chu an chang theido ni hin alang chhotran ta ha report rin tlak takin atarlan dan chuan Liverpool team makhalin ani hi an senglu thei arinom
Matthews mane hi tun din mun Wolverhampton tang khel mekin a che tha hle Liverpool team point tun nai tang khan sengnu an lo tum to ane Manchester United team hi an lian chho tran tura ngai ani thung Matthews mane hlut nei tun din huna pau million somnga ve lai ni tura ngai ane Chelsea lam point ni zang khan thu thar an nei ya liam tilap chu shral an phal tak thu puan ni hian transfer kongka aloin hon le huna adu chon Chelsea hi achua san theyang hemi chungchang hi court of sai chun antar langa Chelsea hian ani aya sho deuh jok senglu antum thon ane chumi tan chon sum tuak nan Ipswich Town atanga an senglu liam dilap hi shral an phal thu an soita Liverpool lam point ni zang khan thu thar an ron nei vele ta team tokin atarlan dan chuan Kebren thoram chu senglu antum thon country atangin Kebren thoram hi Juventus team tan mi tangkai le poimo ber ani meka ache that ema wang hindu tu nei tam to hle hian United nen te po seizom anlo ni towa Liverpool team hi an khan deuh turangai ani thong Kebren thoram hi Liverpool kan mu thut rinna alian chhotran ta hle Dominic Szoboszlai malam hun tur poin borok anei sho chhozel maya season kalmeka Liverpool tana goal somle midang goal khung tur siam sak tum ruk nei to Szoboszlai hi Liverpool chon ni jang khan shal an tum lo thu le zorlai ani lo thu an soi chiang ta ha hun rei tak an tima khelzel turin inrem na nei pui an tum thu puan ane ni chan ve khan team tokin atarlan dan chuan Liverpool hin contract chungchanga Szoboszlai hi an biak mek thu an soya inrem na po an nei thei ngei an rin thu an soi bok kumsom ni pangau pa Dominic Szoboszlai hin tun din huna Liverpool la kar khata euro noi khat le sing ni vel chau a hlo meka contract thara hian noi ni le singa vel aphut nia soi ane hei hi Liverpool am hian pek anin tiam thei ri lo ni yen alanga ma se cheuzuyen du chon hetiang za thi an hlo tir ngei ro angai arinom Erling Haaland point England chunom alo ti hle tu rangai ane Erling Haaland chuan England ram kapan han nom ka ti emema City ka zompo han bul ka tran na khan nom ka ti ngal hle ane ani na taka chuan English passport kan ti mai British citizenship nei tu ni hi ka chak thin emema chu thi theipo ka tum thin ane maseram tana inlan konga ero Norway tang ka inlan don ti achiang towa mase England team tana inlan hi ka chak thin hle hei hi thudik po ane English passport nei kha ka thil chak ber chu ani thin ti hian Erling Haaland chuan asoi Vinicius Junior chai nomna tu tia pu mek Benfica team player poimo Prestiani malam hun po akhir chho ta khop maya Waifa lamin an chui chian tur thu an ti chian nu hian ni zanama khan Portuguese government kan ti mai an sarkar lam chuan ani hi an chui chian tur thu an ti chiang vele ta malam hun chu ayeng lo angreng khop mai Prestiani hian a chai nomna lo thu le tongkam moi lo aman lo thu asoya in chai nomna la lam phai chu asoi me lo thu soima se a maya kora hup kher hian thil ati chiang viau tia soi ani meka alo chai nomna ni ngei tura ngai ane Manchester United point Dimarco chu sengnu antum ngei ti kardiam ta karto pa khan anti chianga chumi ti chiang thei tur chuanin San Siro Inter Milan in khel kha United scout te chon anin ngei thu anti chianga thalak mu tur po aum ane United team hen Dimarco hi anhel ngei ti anti chiang ta ani chu United team hen Dimarco hian sengnu thei kan ring hlomem Manchester United lampoint ni jang khan English media ten antardan danin Said Elmala chu sengnu annatum chunzom ta zela kon team tana inlan mek mana hian Euro makta doi somnga vel the chu antum Said Elmala hi transfer kongka kharta kahan United hian sengnu anlo tum towa Said Elmala po hian azom man trap ma se chung ko te aron nuwa kon team tan lain lan chunzom turin thu an rona achung te tu hi zomin kon team tan hian alain lan chunzom ta ane season to pairo achua ngei arin oma United team hian mi malin remna nei pui an lo tum lai lok ta ane ole hatichin hatun trumatan chon ni mai se clear tu te channel mingai lut sak thina inchunga lom thuga soi tak meu ane like share le subscribe le hype te khamin han ti sak le ta zelula thungai nom tak te nen in mu chho le zel po kan tum don nia